Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajing hiar arsut ka Parti National People Party lane ka NPP harilum khasi kalapan kandidat bepen syayong hingan ya kinong kersan kanai ka parti berkhamta me kinong ilam ha kanai ka election ka baladep. Kanai kalapau partai hadin bau sembut menteri rangba ka jela Meghalaya paderu unong ilam kanai ka parti uba asnyau bahalang dhar habapan pau ya kijing sngo jong uling ba kilat pathai kubor. Ka NPP kan sale ya ka postmortem ne banti tenrai halor ka jingbam la bha kanai ka parti harilum khasi. Hadin ka dorbar mang tingka jong kaing dorbar thau ain ka jela ong uba asnyau bahalang dhar. Kanai ka parti ka balayo tang handreungut ki MLA nari khasi Jaintia sauna Jaintia Hill bar arngut nari Boy district but not Ais Khasi Hill district. Lese kila bandon sibun teli ki daw na kanai ka parti kabala pentroin bahaya ka harilum khasi Henry Kamut pat baban om pediang ya ka NPP ong uba asnyau bahalang dhar. Syushu ulapun pauru uba ka jingmi ka Voice of People Party lanai ka VPP kabala yo ru adu saumut ki MLA kalak tak jur bahaya ka parti NPP kibam syam lapoi perkhat bagi kertong joka parti kinlim kumhanong krem maulai maureng keneng bar hanot shalom.